sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Adtoy manen to'y pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tiintay luktan ken ikkanbiag, ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan nga ana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Mabainak kuma amang ipadrama, ngem patsek apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti padak nga ina adumdumngeg ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Napudnoakan ka na. Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit nakakatawa itimba ha, ana? Ay sus, nabartekan sa amatan Marco. Sana ka nabartekan na. Ipudno tayo bagbaga. Kaya't ka kami asawaan. Apay, di nakadikayan, nagbaring asawa. Ay nabartek mo lang ang dayta Marco. Tinasaya at agawit kan. Tani, di mo samatan ka ba ilan ti uminom? Ay, sana ka nabartek ko nagmahit. Amok ti bagbagak. No kaya't mo, gisubliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasaya. Sika talaga Marco. Di nakman pagluloko na kasta. Inton kwan? Mamati ka dagita ngay bagbagam. Mamati ka ngamin at budno man nga ayatan nga. Nagasagana ka nagbalbaling para ken ka, ara. Oy, friend! Oh, apay friend. Makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam anya dayta, friend. Panagkunakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya? Si Kamat Gladys. Apay ay aday di manen ang Marco tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simrek dito'y bar. Ni, anya ti kayat masawan, friend. Adda ni Marco di tarwar. Inbilin na nga ron ti panang ibagak ken ka. Anya? Hala, agawaan ti ag-make-up dita. Tarumwarkan. Tani, uro-orayan na ka ni Marco ijerwar. Imbagam kumaata, iso ti umunag dito Di na nga rod kayat. Kitayam kit di ti cellphone mo, tentiks nakakanomet. Ada nga agpay so text na. O, makitam. Alarumwarkan tadiket matagtakan nga gururay di tao. Haklunam kit din tapno may isimpamat din ti biyag mo, friend. Anya? Kasing kariken ka, nagsubliak. Tapno pa nagkakapudno amin nga imbagak idirabi, ana. Marco. Ay ayatan ka. Kat numanugot ka, iyawid ka. Di ka mandanagan ti kalay saka. Agyaman nak, Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae aparakan ka. Ikayat ko asawan. Sa anak ama ikari itinasinaw apanagayat mo. Amo matiklase ti trabaho, saan ka di? Ana,
Awan parikot iti day ta kanya. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga uray anya pa itip naglablabasan. Kasta ti kinapudnukin ka. Sayang lang day ta panagayat. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Amangan no agbabawi kan to kalpasan ti panagkalay sata. Saan? Yak to pulos agbabawi, ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat gan ka. Ikarit. Likligak amin na bisyok. No lakid ti umanugot ka apay kalay sa kanyak. Marco. Pangasim, ana. Di na kumamat pahayan. Agawid ta ni Jabalay. Ikarit. Itad ko amin na kasapulam. Basta pumanaw ka ni Tibara pagtrabtrabawam. Agpalpaliw ta atwa para itinapinpinta sa masakbayan ta kan tibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. Naimbag nga oras yun, ma'am. Agmano Kasya na ka ti Diyos, iha. Ala, agtugaw kayo. Naimbag man, tanaan loko'y nakamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Uwan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot akon, Di nakmat ngamin sardangan ti anak yo. Kasta ka di. Mama, kahit ko pagsaritahan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco. No siya klamay sa. Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa'y ni Papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, Mama. Kahit kumat ngaminan nga isimpati biyag ko. Iso nga nasesaya siguro na agkalay sa kamin kini Ana iti kabiitan a panawen. Kayat ko tiyag trabaho, Marco. Anya? Kayat ko tiyag trabaho ko na. Apay lang agtrabaho ka. Kat kumpleto matanti mausar iti balay. Awanan tinas ka nagatangam. Sa bali lang tamot ang dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itad na. Ana, awan parikot iti day takadakwada. Bayan, tas siyak to ti mangiba ka katakwada. Ay saanan? Nakababain. Basta agtrabaho at. Saanan ko nakmat. Siya akong ti mangita diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinag ka lang diti balay. No dinak palubusan nga trabaho. Dinak nga rudlapdan kadagiti kayat ko nga aramidan. Oh, makabalas ka mat. Bakit? Sa dino ti papa na? Adda sarakak at taong, Marco. Asino? Kuwan. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Adda ka no itid na apasalubong ko. Iso ngagsarak kami. Kasta ka di? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid? Ni, diyak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kun adagos ti damdamagam. Ha? Di ka kadi madanagan tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang tadyak amuno anyan to nga oras. Gatsi ka nga rod bakit? Ag-text kang tulat nga rod ha? Wan, danag mun aya. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak itigayam ko. Agurit ka. Agurit ka. Pagtugawin ng may matait ka. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay ka na. Wan, maawatan ka. Nung di ka kumaagpailuyos itiritnam. Laglagi pa nga adata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, Tete. Sigang tubang amin.
Ito'y tumati kaya't mo pag sinarakan ta. Imbes yung itisikot ko, masulo ka. Ay, kat agin tapay ang satan tumapan ikan. Agin joy tapay ikan. Wan magkiti Impag man na pinalubusan na katasawang. Kinapod nun, di na amo nga adnaak ita dito eh. Imbagak lang nga dasarakak agayam ko. Basta. Kung naklakid din no santan nga kita. Amom ka di, agas na unay nga iliw ko kain ka. Oh, come on. Nagadumat a babae dita na talaga akayat mo. Saan ka di, Edgar? Dahil takit nga roti parikor. Kamin talaga si kalaan di perbiro ka. Si kalaan di kayat ko ang magparagsak kanya. O anak, uminom tangaludan nga uminom. Tapno makaadot. Ayaw nga na. Cheers! Cheers! Nini. Apa yun bakit? Anya tumutos pa sama kang ga? Ay, jak man mo. Itay pa'y ama ditirik na. Nasakit tirusok ko. Kan kaslang ulawak. Anya? Ay, jak maawatan ti marikrik nak Marco. At tinasehat, kuyugan kalangan iti doktor. Iti kasta, mamuantan mo niya dahi ta amarikrik nam. Nukasta. Pudno ti atap ko, amasikog ni Ana, iho. Wan mama, adan to na anak mi. Adan to na po ko yung mama. Wan nga ron, iho. Ay kat ibagam iti asawam, taaywanan na ti inawan na. Wan mama, napagsaritaan min dahi tabanak. Nasaya at matgarod no kasta. Ibagam laan, no anya dagiti masapulyo. Nang runa itata masikugan ti asawam. Iti kasta, amumimet no anya dagiti rumbang agatagan mi kan ni papam. Panag ko nakatawanan mama. Ipapayo mo amin na masapul mi. Kan may sa, kumpleto tayo mo dito balay. Wan matkit di Bayan nyo, tatamagag to ta asawak mama. Ang mga ano daman ang agpaiso dagiti masapul na adyakan mo. Ay, maturog kan balongwan. Anak? Adda ka mo't gaya mon barok. Nangan ka katen. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Malamdamag to na mga nanang. Ni Ana, sa dinutain na. Awan, barok. Rimwarmot itay nalpas kami anangal daw. Aging ga ita di pa'y simangpet. Ni, sa dino ngay kano tinapanan na anak. Di namot imbag ano sa dino ti papanan na, barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ron ni si Drake. Sigurado na panog kayo na nagawaw eh. Saan mo't, barok? Okay, aklaang. Ingkakot manganan. Sublatom to inton madamdama tagawid akmatan. Sigurado nga urayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti-order mo nga arak, John. Da ito'y matipulutan. Wow! Sexy! Este, yummy! Oh, ala, agtugaw ka matan dito'y abay ko, Ana. Danggayan nak nga uminom, tapno makaaduta. Siyempre, Jude. Makapaawis at talaga tibang lumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang manan nga kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito first, Wan nga rod, makumi-kumak nga men iti trabaho. Sa nabali, tada ka matan dito Iwak simpay lang ti trabaho. Aginom takit di, John. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kalpasan na, rumwarta. Okay, cheers! Cheers!
Sa di no tinagkapamana. Parbaho na. Ang ko, Marco. Ni, nabartag ka ba eh? San mat? Nakainuma. Ay, sa di no kami na tinagkapuham. Sa dino kumapay. Kat itisigod ang nagkapukan. Itibar ni Madam Seni. Unay ka matinala. Kunak man no nagbalbaliw kan. Kunak man no inidjamon day tang aramid mo. Ah? Anya nagbalbalo ngay bagbagamat, Marco? Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. At ang anak ta. Ang maging gayta. Subsubyaan ang pailaang day jay lugar. Papay, asino ayat di mo mapanawan ijay? Ay, Marco. Ba't na nga gasawatan? Namaon karba nga mamanglapad kanya iti kahit ko nga ramidan. Nawatam ah. Anya. Rumuarak no kayat ko ti rumuar. Aginumak no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iso di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya. Malalala. Ang lisi kay tiddanan ko. Kaya't konti ginana. Lisi! Pag-order ka pa eh, tinumenta. Lani. Hindi ka matalagan. Ato ti kordak nila eh. Ag-order ka lang. Siyak, timagam mo. Jackson kabalan ti uminom, Marco. Adun tinainom ta. Nabartag akon. Mala, no di mo kaya Diyos tong arolan. Rumor talangan, Lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantag hotel. Anya? Gapo ka dita makilalaki ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag matan nga araramidan ta tigas na eh. Saan ka di? Oh, come on! Amo ka, kaya't mo lang tiagibalas, Marco. Sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Asano? Sumurot ka matlang kaniyak inton madamdama. Ana. Of course. Kano akpayaya nagkadkad iti awis mo, Norman. Ayos. Yagpat man nga rodan. Nukasta lang. Oray siya kumata. Bullseye. Uminom tapay, Norman. Di ka kadiagganat. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya, nang mayatan nga inukasta. Bagagara na katlang rod amang tagikwamanan kan ka. Cheers! Cheers! At tuyan dagiti groceries aginatang ko para kada kayo, iho. Hindi anak, mama. Ibagam to ni Ana, ta isunti makaamu amang isim pa kadagitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, itikasta magatang may kani papayo. Wen ma. Apay kasta tilangam, iho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalabasit mat dagiti matam. Ha? Ay, kuha, mama. Huwag nga ron, mama. Awan gayam. Ang mga nodakar tayo dita. Ikandak man. At ang aming katangak. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di manan ti sweldo yo? Awan ang trabaho, mama. Naikatakon. Kat?
Awan ka din ti plano nga agsapul manan iti trabahom. Agsapulak to, mama. Agam saan pa yung ita. Ala na, iti jukit din di daw dawatag. Nagkanas sa nabiyag. Dahil nakaliti ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Tangiwat mo. Di ka natagan eh. Amang nadama kang akin ka. Ay, sus! Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tangiwat mo ko lang manin. Ni. Nung may kakitin, tangkayan na. Amok mo talaga, kayat mo tayo ito eh. Hello, Tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasumbatan ti awag nyo. Kakit-kitak ti cellphone ko. Umay kayo kumadagos kini Marco dito'y ospital anak kao. Ospital ko na yun, Tatang? Apay, asino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party motor. Abayatan ti panagay ayam na itikit ti kalsada itay agsapa. Anya? Kumusta ti anak ko, Tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madamatamtamingin dagiti doktor anak kao. O sige, taumayak di ta itamot laan. Urayan dak di tan, Tatang. Basol mo ti amin, ana. Basol mo! Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sikat ti aking basol. Saan asyak? Sika! Basol mo! Imbes ngamin nga aywanam kumadyanak ta. Saan? Tadda kamat itipar amakitibtibal itagduduma alalaki. Sika! Sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino! No talaga kamatlaan kuma. Di sika kuman tinangaw awir iti anak ta. Sika ti ina! Iso alumpang nalaeng ngarod kuma. Asika ti mga awir! Unay kayo matan. Huston day ta pa nagsubsubang yo. Agawaan nyo kit diti agrubo at tamapantayo ni Diyo ospital. Agsarita kayon to itinasayaat. Inton bumaawan ti ungat yo. Hanya nga taya ti rumbang nga aramiden tayo. Tapno agbalbali umattendag iti anak tayo abalayan. Ay, wan nga rod abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay ngar aramidan ti anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggan na. Wan nga rod. Kunak no agnakam gapu iti panakadisgrasya ni Cedric. Agam awan latamat. Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyag na. Saan dan amasapul nga agtrabaho? Gaputa itadmimat nga rod amin dagiti kasapulan da. Day takot nga rod abalayan. Ang umbay kasaritak tumanan di anak mi. Barang dumngagmatan. Ang no saan pa'y laang. Jaklamon abalayan. O sige, takasarita min tumamot ni Marco abalayan. Kat sapay ko ma, tadeng gandamatan ti maibaga. Sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisaritak kada kayo adwa. No talaga adidak payla ang ipangag. Nasaysaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Ha? Mama. Jakon maanusan ti ugali yo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay mi amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat ti kinaanos mi kada kayo. Mama. Sikamat, Ana. Mama. Imbis nga agtalinaid ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Takanayon ka matarumwar. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa pagtaengan, ha? Mama. Tama ti kanayan kung ibagakin ko, Mama. Agam iyalang-alang naman.
Diyak ka no pakibibiyangan. Gaputa asawa na klaang. Kat awan karba nga kamang lapad kan kuha na. Iti anyaman akayat ng haramitan. May sa kamat, Marco. Ha? Kunak man no kunam ang nagbalbaliw kan. Kunak man no kunam nga inidyamon dagiti bisyom. Saan mat nakarkaro pa'y ngam iti sigod? Kasano? Kat kastamat gayam ter aramidan ta asawak, mama. Banawan sang petan naklatan diti balay. Di nasaysaya atin, asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason day ta, Marco? No talaga ang nasaya at mati panunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama. Kas na kunakon. Maudin day to'y apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makitak apagbalbaliwan nyo. Nakalokat ti ruwangan ti balay. Kat nawaya kayo a pumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawis yo laang asuot yo. Anya? Nalawag mat siguro tinangag yo. No oras apimanaw kayo. Makaammo kayo matan iti biyag yo. Agbirok kayo matan para iti bukbukod yo. Miss F, gapu iti nalaos abain ko pinmanawak iti balay da katugangak. Nagawidak iti balay mi, ngam kaskas di nga inungong tandak matlaang dagiti dadakkel ko. Gapu iti sakit tinakam ko, nagtalawak kat nagsubliak iti bar asigod a nagtrabahwak. Pagyamanak latta, gapu ta saan matunay a napakaruan ti anak mi iti pan naka-aksidente na. Iti agdama kat adda ita iti puder dagiti dadakkel ko ti anak mi kani Marco. Pasaray sarungkaran met ti katugangak iti balay, kastameten ti amana. Jak ammo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon mi nga agasawa. Kasla pa nagriknak ngamin kat narugitak a klase ti babae, iso akasla jak kabailan ti makidan na kani Marco. Mababainak kadagiti na ikamangak, iso akinay kayat kon ti pinmanaw iti balayda. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Ana. Ken ka pagayam, Ana. Among pagayam ko, awan mo ti makitak aparikot iti asawam, nang runa kadagiti na ikamangam. Sigun dito'y surat mo, nasisingpet ken man nakaawat damet. Di ka kumamasaksanwan, angam panagkunaket sika ti ayan ti parikot. Inawat ken inkalay sana ka ni Marco, ket panagkunak di na aramiden ti kasta no saan naka nga ayayaten. Apay, di ka kadi makontento iti biyag nga itited ti pamilya na ken ka? Nagpintas ti biyag yo. Agasam man ta maipaay amin akasapulan yo. Manmano ti kasta pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, makimisa ka. Kasaritam ti Diyos. Ibagam amin kenkwana dagiti marikriknam. Agpakawan ka kenkwana iti kasta ket malag-anan ti riknam. Saan pa'y anala daw ti amin pagayam ko? Agbalbaliw kan ket subliam ti asawam ken ti anak mo. Alakastan pagayam, Ana, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.